bapere biwe bose ubu noneho ninde kuri muganga akaba ari bafite ijambo kurusha umukuru w'igihugu Reverien Ndikuri kandi muvyibuka umushikiranganje akakwagira ikibonane umukuye ngo umukuru w'umugambwe mutavuganye ntunkorako agahambura abantu bapere biwe bose ubu noneho ninde turasambuje imigabo n'imigambi y'abagizi ba nabi n'izina rya Yesu Kristo bayuda ntibabutse yuda ari umugendanyi wa Yesu ariko mana nzima nticabuze kamugura naco gituma dusavye amahoro ngaha mu gihugu cacu naco gituma dusavye uburyarya buranduranwa n'imizi turasavye abakozi b'intungane turasavye mana nzima abatoranije mana nzima twakana abarundi muguma mubazerereza mu kinyoma cyanyu rero nicyo kiri kujya hano habona hano hanze umuntu wese ari kwitegereza bango iki ni cya kinyoma kimaze igihe kigira circulation ubu kinyoma cyasohotse muri presidence kinyoma gisohoka kwandikuri ikinyoma gisohoka kwa Ndayishimiye kivuye kwa Angelique Ndayishimiye ikinyoma kimaze igihe kizenguruka mu Burundi gihindukiriye banyene cyo kandi ubu tuvugana Imana yiri kubaha amasaha amahanga yose ari kubareba yifasha uku mwebwe muri gusambura muri gusenya muri gusubiranamo intambara y'u Rwanda ntirangiye n'iya Kongo irabategereje donc amakungu yose mwipashije igipira kirekire ubu noneho rero nakubwira ngo ugwishigishiye ararusoma hagati ya Evariste Ndayishimiye Prime Niyongabo na Ndayishimiye nimwe mukomakomeye umukuru w'umugambwe umukuru w'igihugu umukuru w'ingabo aba batatu mwese ugwihamagariye kandi inkubisiya cyane kandi amatwi y'impene yumva agize ate gahunda ni gahunda murayizi cyane ubushize nababwiye ijambo yitwa Yuda abantu ntibabyemera ntibanabyumva tega amatwi wiyumvira kamara maza umuntu akubwira ngo igihangange nguramwigamiye nzotembana kumva bari kuvuga ngo umugendanyi wa Yuda niwe wamuguze ba Yuda ntibabuze usambuza imigambi ya Yuda mu makuru generose nubwo muvuga ngo hari umuntu mpamakuru ngo mu Burundi ngo nkaba ngo niyo mpamvu ngo mvuga ibintu ngo bigaba ngo bigakurikirana ntabwo wabona urwego rw'iperereza nta bushobozi ifite bwo gushora amahera mu bisata byose n'u Burundi ari igihugu kirananirwa kikaba kidafite ubu bushobozi bureka nze wumvirize hama Yuda ni uyu Ndikuriyo niwe waguze Evariste Ndayishimiye yego kandi rwose uko ni ukuri niwe uri kuvugwa ariko reka twumve n'ahandi uyu mumama yavuze abakozi b'intungane awemerere indyane zihagaze batatwise ku giti ciwanje tora turavye ubutoni turagushima mana ingene uhindura amazina ntayo batatwise baratwise inkende baratwise inkware ku mudugo ariko turagushima ko baraduhinduye izina mu mezi yaza wabyumvishije ngo aya ni amazina babahimbye babataziriye mugabo rero habamo no kwimaramaza kamemu umukuru w'igihugu uyu ni mama perezida ni mama w'igihugu bamwita inkende ni bandi bamwita inkende ngo bamwise inkware ku mudugo ibyo byo mu Kirundi naba nguhenze nta n'ubusobanuro bwabyo nabiha hano hari intambara nari nayibabwiye reka nze nkumvisha kandi hari intambara nari nayibabwiye iri hagati ya Mukandayishimiye na Reverien Ndikuriyo kandi yabize yatogose byanka byemera yego ubwo se uri kwivuga se umukuru w'umugambwe akaba ari ubwo se uri kwivuga se ni ukuvuga ngo niba ubyumvirije ni ijambo ngo umukuru w'umugambwe Evariste Ndayishimiye yagiye kwirukana umuntu Reverien Ndikuriyo atamusinyiye ntibishoboka rero bisiguye iki aba bantu barangana sapurusa
ahubwo bo bari kubona kumena amabanga no kuyashyira hanze baraba bakuruye akarambaraye. Bo bari kubona, sori gato yenda ndaje twumvirize n'akandi. Bo bari kubona kugira ngo amabanga yabo ajya habona biraza bigorane cyane gose. None Varisto ko atunze, Reveriyane ko atunze, imbaraga Ndayishimiye yabonye za Reveriyane, kandi koko abantu benshi Neva yagerageje kubirukana birananirana. Abantu benshi ibyo yagerageje gukora byinshi, umuntu wamwitambitse ni Reveriyane. Hano rero Mukandayishimiye Angelique Ndayishimiye yadaciye ku ruhande, nta miyaga nta torirase, ngira ngo niho havuye. Atari nibi wumvirije ngaha, yego ahubwo njya makuru ufite, uburozi bari kubuhigishanya, inkoho bari kuyihigishanya, umwe ahiga undi, barimo bameze nk'abantu bari gusahuranwa inshuti, bameze nk'abantu bahanganye, kandi iminota yabaheranye, iminsi iri kubaherana, amasaha ari kubaherana. Twagiye banza wumvirize ngaha, umviriza. Muri gihugu ca Nterushatsi Ndayishimiye ntamwegeramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu ntamwegeramiwe. Kuri uyu munsi wa kabiri nta n'umwe. Nicyo gituma iki nzogikurikirana mbaze neza, agomba tumuha abapolisi bageramiwe mugamwe ngarafise. None je ndasindatahura je uko meze rero ndakubaza, none nimba we uvuze uti ndageramiwe ufisa polisi, ugomba haza bo mwijuru, ugomba haza bamaje. Reka ndazokibaza sino niba ubyumvirije bivuze iki. Hano Reveriyane ari gusekeramo, kandi iki kibazo kizi 100%. Tureke guhendana, niwe gihanganye minisitiri wa fomi twimbure umwimbu mwinshi. Uyu Reveriyane niwe banze kuvuga umugeramiye, wenda kumwomora. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo none ko twamuhaye abapolisi agomba haza abo mwijuru, ngo none niba buze umutekano umwene gihugu wafite uwahe. Yigijije nkana, ariko iki kibazo uyu mupapa yavuze cy'ibihangange bimuri hejuru, harimo uyu witwa Reveriyane Ndikuriyo. Igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi atogota, kiri mu mazi abira mu mpande zose. Niba hahanganye abantu babiri basanzwe batwaye igihugu, umwe ayoboye umugambwe, abantu bose mwibuke ko abarundi bari mu mugambwe, ubwo bose bari kuri Reveriyane. Noneho abene gihugu basigaye bari kuri Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe haca havamo opozisiyo iri mu gihugu, abandi yenda babahatire gukora ibikorwa bitandukanye ku ngufu. Hano rero icyo biri gututumba byenda kubyara nikiba gitumye umuntu abumvisha aya maudio niki, nuko aho inzovu zirwaniye burya aho hababara ibyatsi. Ndayishimiye niba yenda kurwana na Evariste Ndayishimiye, Sultani Makenga akaba yenda kwihorera ku Burundi, Uburundi bukaba bwarahinduye u Rwanda umwasi. Iyi ntambara abarundi bari kurwana nayo, ninde uri bugitsinde, ninde uyihagarariye, ninde muntu uri bwite ku bibazo birimo imbere mu gihe abandi bahugiye mu ngwano, ninde urita kuri diplomasi mpuzamahanga mu gihe abandi bari kurwanira umugambwe cyangwa ishyaka, ninde uri bwite ku bindi bisata bitari muri uyu mwanya. Koko erega ibijye ndi kuvuga ngibi ndi kugaragaza ngaha ni ingaruka ku gihugu, ku makungu, ni ingaruka ku bene gihugu, ku Barundi. Kandi aha harimo urwango rugaragara. Niba mu masengesho wumvise umugore wa Ndayishimiye asenga akavuga ngo Mwami Yesu udukize Yuda waguze akigura akagurana Kristo, muzabona Reveriyane kenshi na kenshi
nk'iyo bari mu birori ameze uko cyangwa ameze uko cyangwa yifashe uko, ibintu bitamusamaje, ibintu bitamuhimbara, reveriyani abohoka iyo ari we witeguriye abanyamakuru agahura nabo, cyangwa yisuriye ahantu naka yijyanye atajyanye na Evariste Ndayishimiye, ariko niba bajyanye biba byaheze, yongera kugira ibyishimo atashye. Nta hantu na hamwe Ndayishimiye aheruka kuvuga ndi kuriyo, nta n'ahantu na hamwe niba mubyumvise, niba avuga ngo umukuru w'igihugu ageramiwe nande, minisitiri ageramiwe nande, abo bantu bateye ubwoba Ndayishimiye ninde umuteye ubwoba ageramiwe nande? Kandi koko Ndayishimiye ararira ati indongozi ibi n'ibi 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 n'ibi, abaminisitiri bararira bati ibihangange ibi n'ibi n'ibi. Aho iki gihangange muguma muvuga muzi icyo ari cyo, muzi byenda kuba no kubashikira mwese ngaha. Igihangange ni Kristo, ni nawe ugiye kubahangamura, ni nawe ugiye kubirukana mu gihugu cye mwese, abasohore mwese, nko gusohora abayaya cyangwa ababoye. Mugabo abakora aka kazi badukurikira mbiseguyeho, nibo bantu shitani asuzugura akabafata uko agomba nuko abyumva. Aha rero ndake muri iki gihugu abajene abandi bakuza bakwiye kugapona kuzana ama interference n'ibandi nani ibi bintu bigisibije muri iki gihugu abajenero umengo amategeko umujenerali ikintu cyose mu generali umengo nta tegeko abantu bose bigeni bya generali ukamengo ko ari generali arasumba umushikiranganje ngiriri kidaciye amategeko negative. Wewe wa mujenerali wemenya yuko iteka ryawe ryamena uko amategeko y'igihugu si byose. Amen. Niba wiyumvira yuko gukoresha ingufu nini gikenye niho by'ubujenerali ibyo bigira biguha ibintu nawe usumbwa n'uwo musoda muto mutaho, ahubwo nyine ingufu igikenye canke abagwiza tuvuga ngo barakomeye bagashaka gukoresha amasoko ku ngufu ikihambaye nabijya ku ngufu no higaro mu bandi canke mu mugambo uri ku butegetsi. Abantu mu mugambo tout sépare les affaires de l'État de l'administration et les affaires du parti. Nukuri zo interference itavuye niturote mwamangwiritije guhindura ibintu. Izo interference itavuye muri iki gihugu niturote. Ntiyagira umuntu wizera ngo wiyiretije guhindura ibintu. N'ibyo bibazo byose. Ngira n'umwana wo mashuri bato ngira yo bidondagura abarundi bageze. Urumva we arakubwira ati usibye twe bize, usibye twe dukuze n'umwana wo muri primaire, aho Burundi bugeze ntabwo ari ibintu biri mu kamwababo kuntu, ni ibintu biteye ishishe n'umuntu wese yabona. Kandi umuntu uvuga Burundi atabuzi byari abantu bumva afitemo n'agashavu kuntu. Nge nabaye i Burundi, igihugu cyose narakizengurutse kuri misiyo y'Imana, igihugu naragihonjeho, Imana impifi yo muri Tanganyika, impa umuceri wezi Burundi, impa amamesa yo mu Rumonge bimbura, impa akanovera k'ivu y'u Burundi. Umuntu rero Barundi Mana nyagasani Uwiteka Nyiringabo Imana, Barundi mwarahombye nukuri. Imana igeze imbwira ngo nta ngwara zizaba ziri mu Burundi ushingiye ku ivu Burundi bufite. Burundi bufite ivu riruta igihugu Uganda, riruta igihugu Rwanda. Uburundi bufite ivu ryimburwamo ibintu bino biryoshye. Ubwo se mbikubwire gute? Jye narahabaye rero. Niba Bibiliya ivuga ngo intasi zagiye gutata icyo gihugu zirakibona ziranakimenya ngo ni igihugu kimera cyiza, ndi umwe mu bashinga intahe. Mwebwe mu Rwanda uyu ni Faustin Ndikumana wabakeburaga babwira nta bintu murazana bishya. Ibi bintu jye sindi gusaba ngo bihinduke nk'uko yari gusaba ngo mwuko ngo ni mubihindure mwebwe ubwanyu murahindutse. Ntabwo gende kuvuga ngo muragumaho ngo mubone nguko ngo mutunganye ibintu muri politiki. Yesu wakinnye politiki bwa mbere ndetse akanayikina bwa nyuma, Alpha Omega. Umupolitisi umuhagarariye General Prophète Martin
mpumurije abarundi mbabwira ngo iyi komedi n'izi ninde aba badede baba banyurangatanamo basimburana umwe asoma disikuru y'undi asoma disikuru nde ariko mugabo Reveriyane yarakengereye ndayishimiye aramusuzugura mugabo rero nanone ndashimiye nawe yarikengereye arisuzuguza yikuraho agahuzo misi yose arongo yagenda akiyambura Reveriyane aramureba hajya nuko nta wimena inda nta n'uwakibara amabi kandi hari ameza mugabo nagira ngo mbabarire ko ibi nakayobera bahinga nakamaramaza ntabwo bikwiye nta nubwo ari byo uribaza igihugu cy'u Burundi rero cyashyizeho amasengesho ngo yo gusenga Imana yirukane Reveriyane mu gihugu cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyashyizeho amasengesho yo gutsindagira hasi abashaka gutembagaza umukuru w'igihugu no kumuhirika igihugu cy'u Burundi ubu noneho ari igihe rega njyewe ntashoboye kurwana na Neva mugabo Neva Imana ikamwoherereza abamushoboye harimo Trapo twagiye aho bwa mbere ngitangura amabanga y'umukuru w'igihugu nagiye kwiga nti none umukuru w'igice nk'umukuru w'igihugu nzokora iki ntatse kumera nka Rehobowamu umuhungu wa Salomo yagiye kubaza abenegihugu ati no bakorera iki kugira ngo muramigwe tubane neza bati dukure ko umutwaro so wawe yadushizeko nuko nyene aranka kuvyemera abaza kubanza bakurambere baramubwira bati nivyo bakure ko umutwaro niho uzobatwara bagatwarika bikagenda neza acaragaye bakurambere acagenda mu runganwe rwiwe bimwe yavuga rero ya misore aho acagenda mu runganwe ati bambwiye ngo ndabakore ku mutwaro ate aho nyene abo genda babwire neza ubishure uti data yari yabashize ku mutwaro je nzogwiza inshuro zitanu nje nzawugwiza uti yabakubita ikimoko je nzobakubita ikimoko kiri kwa magera nakwambi acaragenda bishura uko niyumvire uri ndongozi cyambere banza kuvuga uti none jewe nzobigenza gute ibaze nawe kuba waza kuri umuyobozi utazi urahanuza nkuko yabivuze je ikintu cyambere naciye mwibwirizwa shingiro biraboneka ngo umukuru w'igihugu akora ibi burya mwibaza ko ari bijya hariho ivyo umukuru w'igihugu ajejwe atari bijya vyanditse mwibwirizwa shingiro ahubwo handitseyo bikeya iyo umukuru w'igihugu abakurikiza ivyo mwibwirizwa shingiro yo kwama yiryamiye kabisa ngira ngo nakamaramaza nkuko naringarutse ku gihugu cy'u Burundi bundi bi no kwimaramaza ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu CNDD-FDD divuga ko itoranya irobanura itegura umuntu uzayiserukira ku mabanga y'umukuru w'igihugu none ni gute ndayishimiye avuga ngo yagiye ku butegetsi atazi icyo agiye gukora biba ngombwa ko ajya kubaza Imana yageze ku burongozi none icyo gihe utazi ibyo ukora ukajya kubaza Imana itinze abarundi baca bamererwa bate icyo gihe nta perezida baba bafite uyu munsi wa none hari ijambo ryitwa ikinyoma ritwaye isi shitani yaciye arizana no kuriyoboza igihugu cy'u Burundi ikinyoma noneho rero ubu ngira ngo ibintu byose nababwiye namwe bumuri kubyibonera ko nta kinyoma kibirimo cyangwa se kibyihisha inyuma hano ubu noneho ngira ngo abarundi mwese nababwira ngo bayi Varasto Ndayishimiye bayi CNDD-FDD bayi Reveriyane Ndikuriyo koko namwe muri igaragaza bamwe bari kwa Samuragwa abandi bari kwa Sokuru umwe afite ubwo no kuvuga CNDD-FDD iracikamo kangahe kabiri kandi koko Reveriyane hanze Ndayishimiye n'umugore wa Neva ageze igihe
ahubwo ategura ba bagabo b'ibigoji bagomba guhimbira Naboti ko yatutse Imana n'umwami. Rero ibintu bari budendereze Reveriyani Ndikuriyo simbizi, ariko gereza irakomanga kuri Ndikuriyo, urupfu rurakomanga kuri Ndikuriyo, uburozi burakomanga kuri Ndikuriyo, kandi nubwo yasimbutse mpamya ko uyu muntu ntabwo ururwango ari urw'uyu munsi, kuko ibi byose ni iby'akahise. Inshuti yanjye, niba batumvikana uko batwara igihugu, ubundi bipfira. Njye navuga rero ngo ahambere bipfira ni kuri Variste Ndayishimiye utaratondetse ibintu neza. Variste Ndayishimiye nta bubasha afite kuri Prime, nta bubasha afite kuri Reveriyani Ndikuriyo, nta bubasha afite ku baminisitiri batandukanye nawe baramuhagama. Cira akaryoshye, mire umuriro. Niko ubutegetsi bwa Variste Ndayishimiye bumeze. Aba nimbirukana ni ikibazo, nimbakira ni ikibazo. Igihugu cyahise giheramo hagati na hagati. Ibitoro birabura, amahera arabura, noneho abarundi muguma mubazerereza